Političari kao pisci ili junaci knjiga nije neuobičajeno. Kada pišu o državi, narodu, politici, ponekad i o sebi. Najčešće drugi pišu o njima. Neki ta djela nazivaju memoarima ili biografijama, drugi ih vide kao predizborne govore u tvrdom povezu i lektiru za članove stranaka. No, ko to zapravo čita? Prodaje li se danas politička misao i u literarnoj formi i kome je namijenjena? Žana Kizunović. Pored političke karijere, pojedini domaći političari okušali su se i kao autori. Prvi među njima je Milorad Dodik, potpisnik nekoliko knjiga. Njegove misli, poruke i obećanja uglavnom priređuje Milan Ljepojević, Dodikov lični biograf, prevodilac njegovih govora u pisanu riječ. Nema dileme da je Dodik poslužio i kao inspiracija za brojna izdanja koja slave njegov lik i djelo, čak je i opjevan. Kao autor i političar za Dodikom ne zaostaje ni Dragan Čović, koji je predstavio i svoje troknjižje. Sa druge strane, Smilja Babić-Moravac iz Banja Luke imala je svoju inspiraciju, Draška Stanivukovića. Njena knjiga o gradonačelniku Banja Luke puna je, kako kaže, emocija i nade. Biografija o čovjeku koji je zakoračio tek prije nekoliko godina na političku scenu. Ja bih voljela da svi ljudi pročitaju tu knjigu jer je jako poučna. Neko sad želi da kupi šteku cigareta ili ne znam nešto pa će potrošiti, a neće uzeti ovu knjigu koja je zaista, ne zato što sam je napisala, što sam je ja napisala, zlata vrijedi. Onda sam je povukla i rekla sam neka stoji. Na štandovima prodavaca knjiga i u ponekoj knjižari ova dijela su stajala tik uz svjetske književne velikane ili bar svjetske političare. Danas rijetko da pune police. U jednoj banjalučkoj knjižari za godinu dana prodata je, kažu, jedna. U Fondu Narodne biblioteke politička izdanja postoje, ali nije poznato koliko ih ljudi zaista i posuđuje. Na internetu tek poneki primjerak. Cijene variraju između 15 i 30 maraka. Do njih se teško i dolazi, pošto to budu jako mali tiraži koji se uglavnom podijele prijateljima, bibliotekama i na promocija njih kasnije ni nema u prodaji. Generalno zainteresovana za knjige političara nije neka velika. Za ove prije ratne naravno jest, za bivše visoke jugoslovenske funkcionere, ali za naše nije. Mnogo govora, malo književnosti. Izdanja su to u kojima nema fabule, nema likova, osim onog jednog, sa naslovnice. Mahom su to zbirke govora, često predizbornih. Banalno, to je trivialno, to je jeftino, to nema nikakvu umjetničku vrijednost, ali pokazuje mnogo toga o stvaralačkom nekvalitetu, o tom jednoj vrsti apologetskog smeća, deponije i naravno ukazuje na taj jedan karakter ulizica, što ih je više, jasnije nam je u kakvom društvu živimo. Političke knjige, promovisane čak i u Akademiji nauka i umjetnosti, pojedine prevedene i na strane jezike, rijetko da pronalaze čitaoce. Više služe ličnoj promociji, koje ostaju kao pokušaj da se politička era i nečija uloga u njoj zabilježe, ako ne u kolektivnom pamćenju, onda bar između korica. Žana Kizunović, Euronews, Banja Luka.